Mangawripin wallahu subhanahu wa ta'ala. Pangalinta si wallah. Amakang galabag at tanong sa lalas mo wallah. Agyan ko ito mga dusa at tanong. Makang galabag at tanong sa galabag ang mga pipya. Akas sa papan sa kapakasalangan tanong sa maliwalag si isang kaiyan. وما علينا إلا البلاغ المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أن اتقوا الله حيث أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mga luksami, mga pagariyami, si Iku agamat tanong agama Islam. Sorry ano kiyaban tugat tanong si Iku kad ng tanong Arabul Alamin agusu salawat si Iku pangulot tanong sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito maadag yang kutwa kapag pupunalamat tanong si Iku Allah. Sabab sa adam panalamboy si Isa giyang kaiya mga umur tanong ami pupugintaw tanong sang kaiya dunia adi tanong di imisakas di tanong di minggalabag si Isa giyang kuntuay kasus atokan ng tanong Arabul Alamin. Kadi kadaklan na si Iku mga tao miya kalanduag yang kuntu umurian na ugid na budin miya ngalakwala si Isa giyang kaiya ingad adunia. Dan yan doon nakatadam yung putuang alin akiyad na unong Allah si isang kaiya dunia agina na susimba si irapan yan apat ng tanong Warabul Alamin. Yun ali sa katanong ay inainaw tanong pala may akadarpa si isang kaiyang gisyo na iya masaka alin na matatago si Iku mga puso tanong. Aparatiya si Iku Allah subhanahu wa ta'ala ulina arap-arap katanaw si isang kutwa kada agyang kutwa mga dusat tanong na karilaan tanong o Allah. Nayamala na makasalamat tanong sa maliwanag si isang kaiya kapupugintaw tanong sang kaiya dunia na ayamala na si Iku mas akapungkupad ng tanong Warabul Alamin. Ayad na Arab umgay sa sira katanong nagyangkot to akap pakas lang yan. Si sagyangkot to akap pangalapan yan na si Iku Allah na makuha niyan agyangkot to akap pipya ginawa. Si sagyang kutwa kap padalam yan na si sagyang kutwa pakuburan yan. Mangawrit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala panagunta man ang tanong amay katuguan tanong si sagyang kutwa kubur tanong. Na masuswat rapat tanong sukad ng tanong Warabul Alamin. Yun na di kailangan na panagunta man ang tanong na panisok kayang tanong. Andi man ay maswat rakat tanong sukad ng tanong Warabul Alamin na kaamay kamatagot tanong sangkot wa mga pagkuburan tanong. Nadi din abat tanong kadingilan as rumara si sagyang kutwa miyang galabok tanong sagyang kai ay ingda dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian. Yatba'ul maytu salasatun. Yatba'ul maytu salatun fayarji'utnan wa yabqa wahidun. Dulugat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumita agyang kutwa telo ka klase. Napanggulingan agyang kutwa do na nakulang agyang kutwa isaon. Yatba'u amluhu wa amaluhu wa amaluhu.
Dulu guna tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang putwa pamilya niya nagugyang putwa tamukyan. Nagugyang putwa galbakyan. Faya rajiu ahluhu wa amaluhu na pumbulingan agyang putwa pamilya niya. Nagugyang putwa tamukyan. Faya rajiu waya baka wahidun. Waya baka min amalihi na ayaw agkalang ba mga uripan ng Allah nagyang putwa galbak tanong. Ina ni sa katanoin na panaguntaman ng mga uripan ng Allah. Idit tanong ni pagawa agyang putwa mga rarangit talakatan o Allah uli nagyang putwa mga kaldusaan tanong si ikukad ng tanong o Rabbul Alamin. Ano na niya panunto na siya sa agyang putwa kitab. Agyang putwa kitab na ayapyagusero nagyang putwa mga sabab. Akap kada agyang putwa dusaw uri panwallahu subhanahu wa ta'ala. Kakagis wallahu subhanahu wa ta'ala na may alwinian. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Fastaghfiruni fa inni aghfiru dhunuba jami'a. Ay langong karon na tigwallah kanusa si iku kagawiin ako si iku kadadon daw. Nagpamangani kanura ka na sarila. Kamataan na sa kanat tigwallah na iprila ka na sa kalangwan kulusa. So Allah namiyatru yan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadan sa tigwallah subhanahu wa ta'ala sa tao ay kalakyan agyang putwa kap mga dagpa. Kipambarat mo anyan si ikukad na niyan. Wanahan nafsa anil hawa. Nagangganan niyan agyang putwa ginawa niyan na si iku mga baya ginawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Lamat taan at tigwallah ay din akabulusan niyan agyang putwa surga. Paganay mga uripan ng Allah, akap kalalasag yang kutwa dusa nagyang kutwa al-iman billahi wa tawhiduhu wa amalu salih. Yang kutwa kaparatiya si iku Allah. Ag yang kutwa paratiya na diing bulalan o anggota ulawas. Wa tawhiduhu nagusukap pakaysi sa si iku Allah. Wal amalu salih nagusukang galabag sa galabag ang mga pipya. Ayam yadru Allah. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. So sirano tuwati wallahu subhanahu wa ta'ala amya maratya na guminggo galabag sa galabag ang mga pipya. Nasigur-sigurado doon at tigo Allah. Aplalas na may kira nagyang kutu mga duseran. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنُ الَّذِي كانوا يعملون. Nagum bula sa namin sira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa balas. Si isagyang putwangan apin gulabakiran ang mga pipya si isagyang kaiya kapupagin tawilan. Yun ang mga ulit ng Allah sukang gulabag sa mga pipya. Yun ang nasukap pa kay sa si iku Allah. Yun ang nasukap paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala na may kamagpadalaman ang puri pa ng Allah na sigurado din na palalas ng Allah yang kutwa mga duseran. So Abu Hurairah radhiyallahu anhu na niya panutulian amat ang kunaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitro yan. Tuftahu abwabul jannah, tuftahu abwabal jannata yawmul ithnin wa yawmal khamis. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. Yatro Nabi aplikaan at tigyan sa mga pamintuan o mga langit. Si Iko anuan ay si Iko kagawi ko kapita ko isnina ko kapita si Iko. Jum'ah. Kagawi si Iko Khamis. Fayaghfiru li kulli 'abdin April Allah subhanahu wa ta'ala sukalawan urifan
la yushriku billahi syai'a. Agyang kaya mga uri penuh Allah aprilaan yan. Nagiis mga tao adiran ipunakutos wallahu subhanahu wa ta'ala samaitu asyai. Ikadua kesababan mga uri penuh Allah sangkut tua kap kelalas agyang kutua mga dosa. Nagyang kutua kap panangginay si sangkut tua mga laadusa. Dataragyang kutua kap riba. Dataragyang kutua kasina. Dataragyang kutua takana sa haram. Usukit tagakan si kumasang bayang nagusuping barangsan ang mga laadusa na kesabapanan sa kap. Kesabapanan sa ikrila wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua mga rurunian sa. Ayat fitru Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhaw anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Amayati wallah kas kanuna pananggilaan ni agyang kutua mga laadusa. Nukaffir ankum sayi'atikum nalalas na miyati wallahu subhanahu wa ta'ala ang kutua mga dosa niyo wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nagupakang tuntaw na miskanwati wallahu subhanahu wa ta'ala si isagyang kutua pangkatan amapuro. Dia is mga tao pianang gilaan niran agyang kutua mga laadusa. Mga uri penuh Allah agyang kaya mga laadusa na umandus sa uri penuh Allah na ayabu asyarat agak ketawataw na minggulalan agyang kutua ini bagayo agama agak ketawataw. Ay dapat kasi kung mga tao biyaduiran ay adin ay pupugintaw iran agyang kutua riba. Ay dapat kasi sa agyang kutua mga tao kinuiran abantugan agyang kutua kasina. Ay dapat ka sa agyang kutua mga tao ay adin na panganang na haram. Kung agyang kutua gulub mga kawayagan iran si isa agyang kutua isa sa parwagamat tanwagama Islam. Ay dapat ka sa agyang kutua mga tao amay ka di siran di bubakas na yan abakas siran agyang kutua diran di ka pagdasi sa agyang kutua sa puupagariran ang muslim. Mga uri penuh Allah subhanahu wa ta'ala ay syarat aki perilaan na rakatan o Allah si isagyang kutua mga dosa tanwa mga ruruni nagyang kutua ka panang bilay si isagyang kutua ang mga laadusa. So Allah nam yadru'yan walladhina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ata susiran tuati Allah at disiran din pemani sa salakaw si iku Allah. Dede na welang pumanganian sa tabang ainun tabusukad na niran. Nakaguda siran din nagpamuno sa inun tao basiran makabunar. Nakaguda siran din na makasina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Nasuat tingin sa mga tao pinggol bukira na ginan abiyuno iran agyang putto pun ginawa adabay niya na kabunar. Nakaguda siran din mamangani sa salakaw si iku Allah. Nagusiran na may sinasiran. Yalqa athama nakapunggurat. Pakaburo susiran na si isag yang mapumbugi aliranda nagyang kutua mga dosa. Yudha'af lahu al-'adabu yawmal qiyamah. Nagtakat-takot po namin kiran at tigwala agyang kutua dosa sa siksa sa alungan akyama. Wayaklud fihi muhana. Tas sarun siranun din at tigwala makakalas sa makadadang panasiran. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Inang tabuat igwalla agyang kaya mga tawamid tubat si ikwalla na guminggo galabag sa galabag ang mga pipya. Paulai kayo badilullahu sayi'atihim hasanat. Yutwat igwalla ang mga tawamid tawad si ikwalla. Sabab sagyang putwak yap bakang galabag kiran sa galabag ang mga rarata. Nasumbi ang kiran o Allah agyang putwa mga duseran sa mga pipya. Lalasang kiran o Allah agyang putwa mga duseran. Sabab sagyang kutuwa kiyat tubat kiran wa kana Allahu ghafurar rahima. Kaso Allah na ayabat talian na paririla amak kalimuon. Mga ulit pa na Allah ubat tanong niya kang galabag sagyang kaya mga ala-adusa. Dan talagang kutuwa kita ka na si iko sang bayang na malang bayang at tanwaki.
Dataragyang kutwa kasina na tubat tanwaki si iku Allah. Dataragyang kutwa ka priba na itaga katanwaki. Ang ganatang buagyang kaya dunia na anto na din ikaswat tanong sang kutwa di dalam aku bertanong. So Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu namanya panutulian amat angkun asu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayat tigin na kinisubuunian na si sagyang kaya katubat. Atta ibu min dambin kaman la dambalahu. So at tigyan na so katubat kawajib o katubat si iku Allah. Nadat taranak tigyan udi ikang gelabok udi din adusaniya. So at tigyan so katubat si iku Allah. Na may kasut tao na may tubat si iku Allah. Na ayat tigyan na kaswayan na datar nukutaw ada aban yan dusa. Ya panutulupan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna idza ijtunibal kaba'ir. So atigyan sa mga sambayang naguso Jum'ah gusto sa Jum'ah naguso Ramadan ko sa Ramadan mukaffaratun ma bainahunna na ifrilaon wallah agyang kutwa mga dusa maruni-runi si sagyang kutwa pagletlatan agyang kutwa sambayang. Udi nagyang kutwa pagletan udwa Jum'ah udi na pagletan udwa Ramadan. Na may kagyang kutwa tao na ada na mga dusa niya narawa maitu. Udi na mga ito adusa. Na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay kagyang kaaya tao na piyanang gilaan yan agyang kaaya mga ala adusa. Ay katlo mga uri po na Allah kasabapan sang kutwa kap kalalas agyang kutwa dusa. Nagyang kutwa as-sadaqah. Yang kutwa as al-istighfar, yang kutwa kapanganin sa relasyon iku Allah. Ayat pitru Allah wastaghfirullah innallaha kana ghafurar rahima. Pamangani kanu sa relasyon iku Allah kamataan as Allah na ayat betadian na parinila ama kalimuon na si iku urit niyan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dama ajra. Dulu nanti wallah bi pangunani wa mapiagi itu suka pamangni sa relasi iku Allah. Tajiduhu indallah nasigu-sigura nanti wallah nakumani itu si iku hadapan wallah. Wa a'dama ajra nagugyang kutwa mini pangunani wa mapiasi iku Allah. Nagtipto nila mala agyang kutwa balas yang kadin kebilang agyang kutwa balas ay balas isa agyang kutwa mga tawa di mamangni sa relasi iku Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam amya katita yang ku Abu Dharr amya panutulian amya terok ono Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kana farrun min zahfin min az-zahf. Sadar sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa turuun niya ng kaiya, tasbih. Agyang kutwa kiyatro, ano na turo si ikhlasi ko puso yan. Puro si isang kutwa puso yan. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Naiprilaon at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa dusan yan, api agyang kutwa tao na ayabat taliyang si isagyang kutwa din yan di. Katerwasang kaya tasbih na budong pagpakalulaan ti Nabi sallallahu alaihi wasallam na iprilaon agyang kutwa dusan yan. So Allah namanya panutulian namanya turo Nabi abi turo kon ukad na niyan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hoy kalamang kanwat ti Allah mga uripang ko. Nalang kadudang kadusa si ko kagawin ako si ko kadudawndo. Wana agfirud dunuba jami'a. Nasa kanati ko Allah na iprila ka na sukalangwan o dusa. Fastaghfiruni agfir lakum na pamangani kanura ka na sarila karila angkus kanwati ko Allah. So Allah nalalakaan niya nagyang kutwa sipati ana sukap pririla.
na amay kagyang kutwa uripan Allah, amay kagyang kutwa uripan nambalingan na si iku Allah subhanahu wa ta'ala na apya panagyang kutwa dusan yan na datar ubura-bura o kaludan na insyaallah subhanahu wa ta'ala na iprilaun o Allah agyang kutwa dusan yan ay kalimap ko sa bapa na si isagyang kutwa akap kada agyang kutwa mga dusan agyang kutwa kapagabdas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda'u hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kana salatuhu wa musyuhu ila al-masjid nafilah. Sadun sa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa magabdes sa datar agyang kaayak ya pagabdes akal. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na iprilaon at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutu amyaw na adusan yan. Wa kana salatuhu wa mashihu ila al-masjid. Ayabat talagang kutwa kaya pagubdas yan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na para si isang kutwa sambayang udi nagyang kutwa kasunyan sa masjid kapsimbayang sa parado. Mga urit pano Allah, ayamak pia urit pano Allah nagyang kutwa di maada agyang kutwa abdas yan. Padanan sa miya kapia-pia paparangayan agyang kanamintin maabdas agyang kutwa uri pano Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan ay gira miya kapigo tanong na andid ni kapakapasad tanong pigo na ema piara katanong na magabdas tanong. Miya kapia-pia na napaparangayan kamintin masusulti su ginawa. Igira pala ka masusulti ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala na maawat ka si isagyang kutwa bimbarangsan afitna. Umiya panutunan pa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat qalu bala ya Rasulullah. Ya panutunan Abu Hurairah amat angko na sunabi na pitro yan. Inuatigyan na bakor kano pangguna na wag yang kutwa mga paminto ano mga pipya. Yang kutwa mga paminto anak kasababan sa ipila uno Allah yang kutwa mga dusa. Nagupuki puruon yang kutwa pangkatan niyo. Pitro Abu Hurairah qalu bala ya Rasulullah pitro mga sahaba ummus ya Rasulullah. Qala isbahul udu ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da salati fadalikumur ribat. Yang kutwa tigyanaka pamakalampas sa si isagyang kutwa abdas, si isagyang kutwa abdas ang pulawas. Ayama na dataragyang kaya lima na piya kalampas yan sa mayto si isagyang kaya sikunian. Wa kasratul khuta ila al-masjid agugyang kutwa kada kalat tigo Nabi kila kadi kasagyang kutwa kapsung kasagyang kutwa masjid. Wantidarus salati ba'da salah nagusuka padayaw sa sambayang puurian man o sambayang barat yan nami sambayang kasi isa maghrib na pinayaw ka pa na sa waktu Aisha na padanan sa sa bapa na si isagyang kutu akap kelalas agyang kutwa mga dusa padalikumur ribat agyang kutwa tigo Nabi kapilalasan yung sa kutwa mga dusa niyo na pintinan niwanan ng galabakan agyang kutyang kananamiyang arwin. Ay kanang mga uripon Allah nagyang kutto. Kabugay sa sadaka. Ay pitro Allah subhanahu wa ta'ala wa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Amaya tigo Allah subhanahu wa ta'ala kaya betadu kasedekah niyo naririrayan niyo kumataw. Ayam ana napapakalang kapalibay mantunang sedekah kami. Namapyan na tigo Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Na upama at tigo Allah kapagamaan niyo. Agyang kutwa mga sedekah niyo. Wa tu'tuha al-fuqara na ibagay niyo kung mga miskin na kanu. Fahuwa khairul lakum na diyuto'y mas mapyarkan. Wagyang kutwa sedekah adikatawan. Wa yukaffir ankum sayi'atikum na iprilar kanu Allah yang kutwa mga dosa niyo. Wallahu bima ta'maluna khabir kasu Allah na sudiniyo diing galabakan na katawan yan.
So mga lukas tanaw na ay kabasera na si isagyang kutwa kanduri uri nagyang kutwa sadaka. Narending ni matigyang kung mga tiuba uri na mga panyakit. Bulong niyo kung mga panyakit agyang kutwa kagoy sa sadaka. Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak yan yanon. Ala adullukum ala abwabil khair. Inuwati ko Nabi bakos kanaw pangguna na uwa. Si sagyang kutu ang mga paminto ano mga pipya. As-sawmu junnatun was sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'un narul ma. Kama yutfi'ul ma'un nar. So atigyan sus puasa. Narendingan ang urip no Allah. Na suatigyan sus sadaqah na kepadengyan agyang kutwa mga lusa si ku Allah subhanahu wa ta'ala sadatar din agyang kutwa kap kepadeng agyang kutwa igsi sang kutwa apoy. Mga urip no Allah pili tanu api karabong agyang kutwa apoy na andir ni kiyaw maun agyang kesam panahon agyang kutwa. Bambiro na putay agyang kutwa apoy. Radatar na agyang kutwa kasedekah. Ame kagyang kutwa sedekah kanami pag-ikhlas kasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala na palalasan ng Allah agyang kutwa mga dusangka. Sabab sa agyang kutwa kaya bagayin ka sa agyang kutwa sedekah. So Ibrahim alaihi salam na kaya kuha niya na si agyang kutwa pangkatan amapuro. Nagyang kutwa din yan di kakakanduri. Kaya kurban niya na sa 15 sa aunta sa sagyang kutwa pananamat yan na si Iko Allah na miya ay mambu ay iba na sun ko Allah subhanahu wa ta'ala na miya baliw sa kanya na apada pulo yung ka Allah ikadwa na ibituan sa kanya na sa ama o mga nabi. Rono miya kaawa sumala bangsa. Rono miya kaawa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas kanyan ayah pakaasal Nabi tanaw na si iku Nabi ula Ismail alaihi salam. So mga Yahudi aron niya kaawa so pilang gibo mga Nabi. Kasi niya kaawa si iku Nabi ula Ishaq alaihi salam. Nagyutoy so Nabi ula Ibrahim alaihi salam. Na sabab sa giyang kutwa kiyam boyoran tangyan na si iku Allah. Nagugyang kutwa mga sadakanian. Na yutoy inibalasun Allah subhanahu wa ta'ala sa taman diniman tunak berawatan agyang kutwa ini Christian aginan sukap pagkakturban. Ay kawalo mga urip no Allah nagyang kutwa kabugay sa sadak agyang kutwa kapag kapnay haji. Nagugyang kutwa kapag umrah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian. Tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyani dunub kama yanfi al-kayru qabtul hadid. Pakatundugan ni mati Nabi sallallahu alaihi wasallam sukap na haji nagusukap pag umrah. Agyang kaiya kapnay haji na gusto kap pagumrah. Nagkilala siya na agyang kutwa doon siya. Sadatar rin agyang kutwa kap kilala sa agyang kutwa kama. Si agyang kutwa tangis agyang kutwa putaw. Mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Panginita si iku Allah. Makang galabag at tanong sa lalas ng Allah. Agyang kutwa mga doon siya tanong. Makang galabag at tanong sa galabag ang mga pipya. Akasabapan sa kapakasalangan tanong sa paliwalag si isang kaiya dunia. Naya malana sa hadapan ng kadnan tanong wa Rabbul Alamin wa qulu qawli hada wa nastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbi wa sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.